Kublai sisen pada pibaro akan eka deka lab ban yo kam yo jam haka baide begitu ki pakwa ban wan cepo jong ka training hotel management. Lada pikwa ban wan cepo jong ka neka training kemudba 6% pinyo kam haka baide ba pikwa ban tre po jong ka hotel management. Kan deka training ka day po jong ka Enviro Skill Academy Institute of Hotel Management po Shillong mo kan po Mikhlaya. Kan deka kurs jong ka hotel management ha Enviro Skill Academy hapo Shillong. Kane kadika jaka baki ai kanika training hotel management. Bat kum juru hadin bapila dep ya kani training kemud ba 6% pinyo kam. Bat kum juru pinyo lang bat ka stipend kat ba pidang pulih pojong kanika hotel management. Te gitu kiba kwa ban wan cepo jong kanika training subhashim ya kanika kabu kaba bahatam itu kiba don jengmut ban wan cepo jong kanika training mat tebet ld bat kum juru itu kiba kwa ban yo kam yo jam. Kini kidikilat jimentoy ya kabaide bat jong kiniki kurs hotel management. Nak benta jongka industri oriented curriculum kemudba puli naki profesional kibadon haka jingtip bad jinghikai praktikal. Baramta jongka international exposure and internship opportunities kemudba kilat banyo jinghikai bad experience haka jala bad syabari. Berkenipat 100% ka placement kumbang laong pimene ba ni pentikna ba pinyo kam haki hotel ki babahatam gitu gibalade bekani training kemudba kin sayo ya kajing pentikna ban yo bantre hakino ki hotel ki babha. Bar kumang laong mane ba pinyo ru ya ka stipend haka baide ba pilai ban pulih po jong kanika hotel management. Nakabanta gitu gibakwa ban lai po jong kanika training hotel management but kemudba kalau we ya kajong pi kadai hang ni kan sedang na po nang ni ka training nang ta pin sayo. Kalau kisah nam tajong kanika training ke deha po jong Enviro Skill Academy Institute of Hotel Management lai umkra polis Shillong Sentar bawa kane ke deka location ban yo ban pinlet training. Nakabanta ba pin yo ban enroll la dia perlung kerteng la dia pila ban pun yo number prasa way lai kendai lai way san kendai lai. Tekan mau gitu kwa ban lai cepo jong kanika training sapun yo uni number nakaba pila ban perlung kerteng la dia ban yo ban lai cepo jong kanika training. Saperung gerteng dok koloi kitu kibadon jengmut kenang ba pina ban labdu ya kisit nomor kidon tang kendiat kisit tenata sa ai gerteng no ane sapun no hau neu nomor kemaru ban share lang kan video segi podok kijong pi lan segi grup kijong pi bagen tips pang jong kan training hotel management na lagi don kitu gibom tip sa share lang banera ban pen poilang tetang kini gibon tip ngan wan rai pi menta kublai cibon.